O le manatu outu o lo iai le tusi le au le leo le neiva yaso. Fa'apea lona fa'aupuina. O le alofa o le fa'amagalo. O le alofa o le fa'amagalo. Ua ou filifilia le foi upu esfulu ma le tolu ma le foi upu esfulu ma le fa ma e fa'apea lona faitauina. Ia fefa'apalepalea'i ma ia fefa'amagaloa'i outou. Pe afai wa agaleagaina se tasi e se tasi. Fa'apea ona fa'amagalo mai keriso ia te outou. Ia fa'apea fo'i outou. A o le alofa lautua lea i nei mea uma o le fusi lea e atoatoa na lelei ai. Ia fefa'apalepalea'i ia fefa'amagaloa'i outou. Pe afai wa agaleagaina se tasi e se tasi. Fa'apea ona fa'amagalo mai keriso ia te outou. Ia fa'apea fo'i outou. A o le alofa e lautua lea i nei mea uma o le fusi lea e atoatoa o na lelei ai. E iai le talitanunga o le tusi le nei Paulo i le ekalesia i Kolose, lea na ia whaatuina i lana malanga whaamisionare lona tolu. Sa ia tusia a o iai o ia i whalepui Roma. O se tusi e lea ngata sa ia whaafetai ai le anga lelei ma le alofa o le atua, o na ua tupu maola le ngādwen. E sa ia whaafetai a fo'i tangata lotu, o na lo latou mā i le ngādwen ngā lelei, i lo latou whaatuatua. E ui lava ina tupu pea le ngādwenga, e pei lava fo'i o e kālesia uma, ma le tele o e kālesia kerisiano i nei ona pō. E iai lava ma le mau whaafi tāuli i te tupu mai ai. O le whaafi tāuli o loo tupu i le ekalesia i Kolose i ia vai tau. O le loto ngata si tasi o tangata i o lātou talitonunga. Ma ua le o ngā tasi ai fo'i ma talitonunga whaakerisiano. Ua tele talitonunga ese. Ai meise o tū maanga whaanu pō. O e talitonu i aitu wawalo ma whaipile. Ma le au popoto. Nā ona talia o le upo le atua. E ua tau mawhai e lo loo ma toso mai. I o lātou talitonunga whaalitangata. Ina ia avea ma mea moni. A o le fesili. O le asa fafo o le apostolo e fo ia ai nei whaafitau. Awai au ngā fo'i mo i tātou. Ma tātou au lotu mo le lumana. O te manatu te tasi leo tali ale apostolo i le whaafitau. Leo ua filifilia e avea ma Matua. O loo whaapea mai. Ia fefa'apalepalea'i ma fefa'amagaloa'i outou. Pe afai wa agaleagaina se tasi. Fa'apea ona fa'amagalo mai keriso ia te outou. Ia whaapea fo'i outou. A o le alofa e lautua lea i nei mea uma. O le fusi lea e atoatoa o na lelei ai. O loo mawhai o na wavala mai i mafufaunga o le apostolo. Le mafuanga nei a vai ina aila na tusi le nei le ekalesia i Kolose. Ini vaenga tā ua se tolu. Mua. Mata upu mua. O ke riso o le atoanga lea o le whaamatalaina o le atua. Christ is the full expression of God. Ua liu tino tangata le upu. Sa mau fo'i o ia mai tātou. Na mātou tamata i lona mamanu. O le mamanu lava lea o le ano e to tasi o le tamā. Ua tumu o ia i le alofa tu noa ma le whamaoni. O le vaenga e lua. Mata upu e lua. O ke riso o le ala lea i le tua. Christ is the way to God. Fetalai Jesu. O aku ngei o le ala, upu moni ma le ola. E le anu tu lava se tasi ta mā. Pe a leo i mai i ateau. O le manatu e tolu, o loo vai ina i ai, ne tusi ne e Kolose. Whaapea luna whaapuina.
o ke riso o le mamanu lea te tau na olai. Christ is the pattern of fulfilling life. A wau whaapea o nā alofa mai o le atua I le larulangi. Wai awina mai eino nā te lii tō tasi. Ina ia le whanu se tasi e whaatua I ante ia. A ia maua e ia le ola e whaavavau. Whai mailita ngā vai au talavou. A le kale sia whaapotonga ke siano sa moa. Ia ola I a Keristo. O nisi ia o upu whai wiu. O loo I whai upu muli na o whai tawina. Mai le tusi o Kolose, o loo whaapea mai. Ia nofo le fio ngā Keristo I to tonu ia te outou. Ia tele lava. O mea o mofo I tau te whai e le tau tala po le amiu. Ia whai a uma lava, ia mea I le suafa o le li o Yesu. Ma le whaafetai I le atua le te mā ona o ia. O le Manatu Autu, ua whaamamafaina, whai mai o le alofa o le whaamangalo. Manatua lea popa I ngā paulo I le Kolose Kolose. Whai mai whaapei o na whaamangalo mai ke riso I ante outou. Ia whaapea fo I outou. Whetalai Yesu e tusa ai ma le moni maua mātai o. Tau pui ono a whai upo sful whaama sful lima. Whaapea. A wā a whai tu te whaamangalo I nātu, tangata I alato wanga sala. E whaamangalo ina fo I outou. E lo outou ta mā o I le langi. A whai tu te le whaamangalo I nātu, tangata I alato wanga sala. E le whaamangalo ina fo I outou e lo outou ta mā o I le langi. Le au whaafongai. Tātou te iloa umalava, e matua whai ngata o na tātou whaamangalo ina, se tasi. E maise lava pe a whai, ua mātu ia, se mea leanga na ia whaia. Ai o le luia le whai launga. Tātou talia ia, le lui ua au mai le Manatu Autu mo I tātou lelei Afiafi. Whai mai o le alofa o le whaamangalo. Whaamangalo ona o le moni o le alofa. Whai mai ni se upu o le tatalo Yesu lo uta mai. Ia e whaamangalo atu ia te I lātou. Au wau wa lātou lei loa le mea wa lātou whaia. Na maliu whaamaturo lava I le sātauru. Ona o lona alofa ia I tātou. Whai mai nisi upu o vi inga o le atua. Ia e tau tala pēa I le maliu o Yesu. Tau tala ai I lona alofa ua mā ngalo ai tātou. E le sili lava se alofa o se tasi le nei alofa. Ina ua ofo ina atu e ia lona ola. E sui ia I ana wo. O le alofa, le nā o le atua, tātou tatalu. E te lui tau ina pēa I mātou I o mātou vai vainga I aso whaiso. Pe a mātou whe ese ai, ma whe ita ngā. A e whawhetai lo whaamalu si au mai. E nea I lawa se mea e whainga tā, ia I lātou uma. Ua moni le alo lofa I lau whio. Ma le whaatuatua. O la mātou te talo, ia e whaaloto, ia e whaaloloto ina lo mātou whaatuatua, ma ia whaatele ina I pēa lo lavavi inga e whaavavau. Amen.